Palm Sunday mati sotolia bom Korea ni aphan hempu Jisu Jerusalem nang kilut arnilo. Bang soari Jisu Kristo aphan anong kapit hiji aphan pura apya prangkeda matum do amsidami hosana hosana pusi hangjo hangjo. Lasonsi bang sotolia ni Somindar adang alongta talon do nasonsi karbiang long pen west karbiang long angkang pi alongta hempu Jisu aphan ke kroatum anabangki ningkarong pen armuche jeng bonsi hempu Jisu aphan hosana hosana pu hangjo hangjo si anong pathe pondrinti. Lason thotsi Diphu Pastorate angkang pialong kido Diphu mondoli pen danglok rong sopi mondoli rong klarbong mondoli pen danglok Pastorate Arlo mondoli crazy tumta bang sosotoliar ni talon ponrinti. Lason si hamren rong sopi along kido multi utility building atheng no kang pu tang ahong jailong United Christian Forum ti hekben UCF atum pater piponsi Palm Sunday talon pon. Bang sohut armuche jenga sai sita medeng ponsi hemfu Jisu aphan anong pathepon. Hello. Bangso Gitalon Ponahut Karbianglong Presbyterian Church Synod Moderator Anparta Karbianglong Mission Philalong Field Secretary Reverend R. Lalthapuya Hin Pensi Palm Sunday Lamthi Thanpon. Jadi orang siap batai nang sango. Labang so Palm Sunday hote. Labang so kacing thang pe lim. O Jisu Kristo ha. Jehovah bilo. Jisu Kristo ha. Kero karto dia ha alang litung ke ada kong ke doa ne bilo. Alang kacing thang pe lilo. Jisu ha nama bilo. Jisu Kristo ha ninga krong pe lo. Tuke klandang. Do kame rata tuke ningorong pe lo. Ako huke rom sorkar. Are cho tuke nichi anak pe Jerusalem arong sopi lutamo rom asorka are cho tuke labang so ke teklo munung ke rad tuke do daksi are thangai ro sitame labang so rom are cho ke de phanang ne de na ukap tere do resi la ana re cho ke the tuke nichi ben na ke lutamo labang so ke rat tu ke ame thang he manusi kam Jisu Kristo ke la puson kali alang li ke ni hang na pe Jerusalem na muta si rat tu ka do ka me ni insan si ni ngarong pe Jisu Kristo phan ro cho si along pe the la he Bang sohut kadokawe mondoli inkora troksi kachetong dunalong arnama phan anong kapit hijia phan pura Umtili Baptist Church Boalang so Presbyterian mondoli ICI Town Church KUBC lapen Hamren Town Baptist Church atumpen Midsen pen parju ponrinti. News report KTV News.